Akiaria bisa munene wa Rwangi rurimi kaunti-ini Meru James Mutia naugite mira ni kimera kiandikithitwe ni thirikari ta imera bingi ta kawa na majani na kwau ni ngugi ya bunge ba Meru gwikia muswanda mbunge nene na ya Senate kumeneria wa muribo atongoria na bambua atimira itibatere kuonekana kendwa kana gutumirwa Mombasa riwa kuringana na witikaniria kimera kibatere kuriro ugoti kuma county ira kiumite te kuria gitite na kwaumira kuriro ugoti bunene Mombasa nigutati na watho untu buria kuga ni bubatere kwarirwa mbunge nene na kinya kwarirwa ni Rais Ruto. Dennis Mugendi atwecho na njira indiku kinya nyuma ya mira gwitikirika thirikari ya Kenya iri kimera tabingi unscheduled crop no ititi na mbere na gukurukira ndingo inyingi gukundiguru ne na kinya omeanthiguru kaunti imwe kuregana na wendia bwayo ona kinya kiama kia thirikari gia kurwa na ndawa cia mbogita takiona kanda kumikira mustari ni jwa mbere ta ndawa ya mbogita na itibatiri tuikwithirwe ikiandwa kana gutumirwa nthigurune. From Nakada's perspective, Miraa is actually a drug and is responsible for several what you will call substance use disorders. There are people that you can find in rehabs who have been taking Miraa. James Mutia ari abisa munene wa urimi thirikari-ini ya kaunti ya Meru na ari murungamiri imera kiri Rwangi rwa urimi thirikari-ini ya Rais Uhuru Kenyatta ariuga ingogi ya bunge ba Meru gwikia muswanda mbungene gutetera kimera kieto kia Miraa na inkwenda kuwa ndegura report hiyo thai kuma Kilifi na kuma Mombasa na ara elected leaders wa kaunti yetu yele bakuwa Miraa ya kaunti and of course vegreta moria oru muno ya taxation turaho inkomenya manto ya mori kana yeto multiple levies and indirect ndandikite barua na ndaua kimera kulingana na sheria cha Kenya jua kimera kibati kurea tax kana kurea levies kana kurea oti kumara kiumete tinara kitite number 1 ke levies the multiple taxation chemera ni illegal kisheria cha Kenya na twina watu atare na tu political class betu wa Meru inkwenda we na ntopa kuma matoro bakiona sheria kiuna wa leo batu kwenda bakibweda chia atakwenda kwaria lego ni impeachment ya gavana ma MP ayo ndi ya watanirite kenda yaro na gavana le try na mithika gengo wichi mondi ba wata mitekenda bakari mithika toto kuna huwa bweda chia lakini yankwenda kuria energy yande batumira kuwatanira yabe na manto yo personal thai watu lebo watanete matu tuba bakiaria tuba mubango yo lakini yankwenda obera kisheria kimera kia Miraa is a scheduled crop ikuwate ikuwa kimera kia sheria kia Miraa ikiotambulika thirikari na ikibati ukaru thirikari na thirikari bato ya kuthai itwamiringire kura MP bato babe kunda na Meru county babe ngene 90% beke thirikari kwa na ruari ko tebuo county emea kubuida sheria supersede the national law kana nene nkurukia katiba kwa manto abakuwa na Mombasa na abakuwa Kilifi it is null and void itemea kubwa sheria lakini ogethea watu watarire baba jita aso laba itundu batumire kwaria batumire kueleza bwa watu na thina twe Meru na itukuromba intervention a president kenda manto ya meakuthiriwa Rwangine rwa afa akauga Miraa iri na kinya directorate utemea kuwa ruare kawa kaikua konto fulani utemea kuwa majani yaigua konto fulani ontoke Miraa kira thirikari iyo atuma kiumbo okura if you go to Wafa today angaja the food authority barua okuria koi Miraa watima kuna director ya Miraa kuo na ina director na afa ina director general bana na responsibility ekumenyera kimira kira kiotambulika thirikari ku Miraa ari ya scheduled crop ile okumira kiobango thirikari no trinya muntu ukari kinya windandu omba okira ruari au akimira kigute batiku ya konto fulani kwanda kuwa bado tena sauti nene baba na sauti ni atoke baba ya assembly baba ya senate ibara kiampo ya kuandika tomanto haraka lakini tuko na betri mana kwa sheria ni uni. Dennis Mugendi, Wero TV, Egembe, County ya Meru.